Ngiyababingelela bezulu eliphezulu nina bekhabe elimele lodwa ngasenhlungwana amanye amakhabe emele igxexeleko. Nibingelelwa ngumntungwa kwikholo Khumalo TV ku-YouTube ngethemba bonke abesilo basaphila. Cha thina emantungweni sisaphila bakwethu. Naso-ke inkosi-ke usomkhele kamayanda kaveyane-ke yabakhwanazi. Uyise-ke wenkosi-ke usomkhele-ke inkosi-ke umayanda yabe-ke induna-ke yebutho-ke kwamthethwa elalaziwa-ke ukuthi-ke iningizimu ibutho-ke lenkosi-ke udingiswayo yabathethwa nina beqhawe. Inkosi-ke umayanda-ke yaganwa-ke umntwana-ke untili kasenza nakhona nina beqhawe kwazalwa-ke yona-ke inkosi-ke usomkhele umntwana-ke untikile wabeke lamana-ke nabantwana-ke ompande kanye-ke nonzibe nina beqhawe bobathathu babezalwa-ke uNdlunkulu-ke usongiya kangotsha wabahlabisa nina beqhawe nina besilo nina bezulu eliphezulu. Inkosi usomkhele-ke yabuthelwa-ke ebuthweni-ke amamboza elalibuye-ke laziwe ukuthi kuthulwane. Iyinsizwa-ke lezi zayizalwe-ke ngo-1834 zabuthwa-ke ngonyaka-ke ka-1854 zibuthwa-ke isilo-ke umpande. Ibutho-ke leli elalande kakhulu-ke abantwana besilo-ke umpande kubandakanya-ke nomntwana-ke ucetshwayo nina beqhawe. Nenkosi-ke usomkhele-ke yayikuleli-ke butho-ke elalaziwa-ke ukuthi-ke amamboza noma-ke uthulwana nina beqhawe nina besilo. Kwaqanjwa ngayo-ke indawo-ke yakasomkhele-ke inkosi-ke usomkhele nina beqhawe nina bembube. Yabamba-ke elikhulu-ke iqhaza ngenkathi-ke kuliwa-ke indoda kusuka nina beqhawe. Yabamba-ke elikhulu-ke iqhaza-ke ey'mpini-ke noma ngithi-ke ey'nxushunxushwini-ke ezazikhona-ke ngenkathi-ke kubusa-ke isilo-ke ucetshwayo yawa yivuka-ke nesilo-ke ucetshwayo-ke inkosi-ke usomkhele nina beqhawe nina bembube nina besilo. Yona-ke inkosi-ke usomkhele-ke yazala-ke inkosi-ke umtubatuba kwaqanjwa ngayo-ke idolobha-ke lasemtubatuba nina beqhawe nina bembube. Ngicabanga ukuthi-ke sengadleke zephuka bakwethu ake ngimeke lapho baphile-ke abesilo. Iyona-ke inkosi-ke usomkhele-ke lena-ke sesithombeni-ke bakwethu-ke imboza-ke leli-ke uthulwane-ke lona-ke amamboza-ke ayeholwa-ke inkosi-ke uMnyamana kaNgqengelele owayebuthelwe-ke yena-ke ebuthweni-ke umkhulutshane wayebuthwe-ke isilo-ke uDingane. Kwahamba-ke wagcina-ke sehola-ke isibaya-ke esikhulu sothulwane, kanti isibaya esincane-ke sasiholwa-ke uQethuka wakwaMagwaza. Isibaya esincane sothulwane sasiholwa-ke uQethuka wakwaMagwaza nina bembube nina besilo. Ake ngimeke lapho nina beqhawe baphile-ke abesilo. Inkosi-ke usomkhele-ke lena-ke sesithombeni-ke eyazala-ke inkosi-ke umtubatuba. Inkosi-ke umtubatuba esisazobuye-ke sichazeke ngayo ngokuzayo nina beqhawe.